Kajing temu jong ke Joint Action Committee persya ya kata masa Cherry Blossom kalau pulau no hadian ba kajing temu ban penlong ya kajing elang pensyai pat ba halor kimat bala persya ya kajing penkut ya kata masa hak sing ublei kam chumlo urlong hadian beladon kajing kang bat bam aila nagaliang kibor peniat snong kalum dat kla la ban kedo ba ka Joint Action Committee persya ya kajing penkut ya kata masa Cherry Blossom kebala kudup lang ya kikat tukan keseng phalang kilapan pau ban penlong ya kajing elang pat ba ban pensyai ha kesngi yo boy rembong halo kajing persya ya kajing penkut ya kata masa ha kesngi ublei lasa kiru bagani kajing wan poi jiginong elam jaga Joint Action Committee ke bertemu pelong jingelang lasaki ya kajing sertap jigi bor pulet rengkat ki he pulet ke bala pahara banyada nagan kajing ja ke besngusi Kato kani ginong elam ke Joint Action Committee ke lapan pau bagi dana kajing temu ban pensyai pat ba halor kanong rim bagi yang ban persya kajing penkut ya kani kata masa hakakat kendai terik unai wiang ke beri kesing ublai Nrai kani kajing temu kam syumlo urlong namar bakim syumlayo kajing bet ban penyat kani kajing elang lagi bor penyat snong Dai halor kani bagi Joint Action Committee ru da ke baburam lang ya garai jiginong penyat snong kila rai ban pensang ya no shwai kajing elang bat bakin sasyong perkat pat dikiwai kilat kelenti ban pensyai pat ba bat kani kulong ru kum kajing trelang bat ki bor penyat snong Nakaliang hi kasnong ti kamyo ya kata permission mengin perno ya kata program mentaka sengi kata public meeting tambah ni bu ni gidan kan susi ke bakrau halor kan ni bat we kum jo ba ba penlong kan ba kimla ban ai kata permission ke dengi ban penlong ya kata public meeting kalau dia ke peaceful meeting bat kum jo ru kum pilai hak social media ba kajing sakem dan i chairman jingi na ni nakanya kaliang ni tak terjadi sokya bat tunjur ni pendam ya sarkar ba boleh kan sim hadu boleh kan le ada begitu ki kamban pen kem ya chairman kajungi ba ni kimla le kanu ka kam ka ba bean ni kanu kam ande kai ka balong ni persab tang ka to ka na ka skiu boleh kan ni kamde kanu ka bangile persab ya na ka bendul na kumnom ande kai bangi persab tang na ki pai istan ki bangit kan ka si sande kalau bakrau tangi na kalian jungi ngono ki ya nyibu ni nakaliang juga ni nyimdan kanu kajing sineu lan kanu ban so ya ki ba lan kanu bengidan kata kajing temu kajing ka basneu andre kajing temu juga kalong ba pensai pat ba halor kan ka singi ka ba ni persya mengi ka kena trik te kumjuru ni nakaliang ka singi nyimnum song thait de ngin te nyach khamat halor kan kumjuru ni pan ka kesan ki pat ba ro nam ki pat ba ngim yolat hangne ban panloi kan ka public meeting ro Andre ki ngingit skem bagi perbakin pesan ini halor kan dia bentah kadau kajing sakem jong i chairman ngim semlatip bat kai ka bangila keli nak ki department ro te kim semla jumat ini kim semla batai ba kai karena kadau ayu ka ba usakem mo te proses ni kalong len kajing lek kajing lek keli kajing haka ti hapo police opo jong tanak napo berni te ni nak kalian jingi ni so persya ni so perjur ya dua taba kanu no kadau ki persya yang iba nak kadau ba isakem gitu Ying yang biar nakadaw ke balong kumne ba imat kadon kanu ka jing temu nak sarkan nak kanu ngimla bentek ya kata Andre ande ka jing sakem jingi ke kendet kensan ngim haba so bang belong ya kan ka meeting ngihi kumbangila kelihi napo ki jaga ki tanak ni ba kimsem la batai ke reason ke babiang ba nak daw ba isakem te kuse ngim tep lese kanu ka don ka daw ka mintai sarkar lese ka hampua ini bangin nyach kumat ya kan ka jing persa jingi kata kalak belong Yang ne kum sama jong song snong jong ne kalum let khala bo rembang. Kai ba ngi song kya shi kadai akan ne sengi pendap ingin dak jeng lengo. Aba ni labu la pelan ru social media. Bangin le ya ke public meeting dak ka jai-jai akan ne sengi. Andre kedit insan. Yo kubor. Pertama ne ba kimsha ingi bangin le ya ke public meeting akan ne sengi. Oh, jadi siang indah kaliang juga sedang ilap pendek kamram, ilap ha, ya ka kot, ya ka city, ban ibu akaying jong i sekretari, bat akmi jong i ila ai kejing tip, ba i sekretari mdon ila ong i ba na jing tip lam, ya i sekretari ba in sim pia ya kane, ila hoi, henry ka ba pen lango ingi menepat, abang yuk snow pen ban, kesan, ba ki ong ba kem yo information, balai kim ong lupa, nyaduk tu singi beladap, ila ai ki ka jingtip ke babiang kapor babiang lada ki ay ngin dadu tu kesengi labiang ke lada ki priang ne priang ya kane kajing mo jong ina kaleng sinong kajing le ka jong ki ka pen pau sai yang i ken ba ngidai tang kit kiria kim nyau kor yang i thang hak bagi de ni ngala ka pun ya ka
yang hak nek pok snong umdat kla kumusam la bangan bangan buram lem ya kani kasni sonde Henry menta pat kim sha skor kim sngau shu ka ei ka banja ka ei bau ble le pelang im tip Henry nakalang jongi kum berit beria ni shubu tang ka jing duai bau ble le ka ei bo phela lada kiru kisim ya ka bor halade habidai wi ka jingkran jong i deputy CM hagini ki tayo ki bala depno dakalyang ki jongki yong ba gadai tang kene ka sin ka ba menta ka ba kin pelong hai ka badai bet kene ka siu blai dakalyang ki jongi ai khublai ba kane ka jingi ki ka jongi kalalong ka bejok wal ada ngimla ban penkungu ya ka sarkar ha kene ka tayo ka ba menta hagini ki sngi ba hat kendai terik ha ngimla ngim syamla penkungu henrai ka ai ka jing senang bat ya ka government kalong ba nang nang syakmat ba kambit chu ban pelong kino kita masa ban yamane atau blading atau blay ya atau ding the Japanese kimdai chu ban pelong kini kita masa ban rakhi lane ban penen burom yuni blading kijongki but kadai kani ka jing snang ya ka government hi ya ka sarkar hi ba kambit chu ban pelong kino tamasa hagasngi blay khamtam hakini ke area kijungi